je suko ndabibona kuko nanje nabijemo ari byo bivuga yuko abakinyi ba filime ari birara cyangwa ugiye muri filime ubwiye nyine mu gwe birara ariko je naje muri filime nje guhindura iyo mentalite y'abantu. Nari kukubaza ku kijyanye na filime yitwa Cira munda binagaragara ko episode yayo nimwe muri filime zarebwe cyane ku byo episode yayo ya mbere ndakeka imaze nk'amezi nkane yari imaze kurebwa n'abarenga 460 n'imisago. Yego. Abantu benshi bakibaza ngo ese uyu munsi none kitari gusohoka byagenze gute? Iciza c'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimwe nakuye amaso ku by'isi ndayerekeje kubiri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira. Yes, je suis professeur Chuchu aka Eric Stonji de Superboy isamba ntibagwe intaritatso bwiza umwiza utagira inenge no ku cyumweru njya nkora ku kapeti y'abapeti ya pushinze ya propoza make party za peti bayitupa mu matsinda. Reka ngusuze cyane kandi nongera ngo wezikaze wowe ukurikiye Step Media Network TV kimwe mu binyamakuru hano i Burundi kigiye kujya kibahereza show mu buryo bwinshi bugiye butandukanye by'umwihariko nkubwira ko aricyo kinyamakuru cyonyine hano i Burundi wemere gukurikira ndetse waba uri i Burundi, Uganda, mu Rwanda, Kenya na Tanzania menya ko Step Network Media TV aricyo kinyamakuru cyonyine ukwiye kujya ureba umunsi ku munsi by'umwihariko kuko tugiye kujya twakira abantu bakomeye cyane aho ndi kumwe n'uwitwa brand ambassador cyangwa se CEO wacyo. Nago ni CEO. Turaza kubigeraho. So numwe mu bahitinzi bakomeye cyane hani Burundi ngira ngo murabizi usibye ni Burundi, i Rwanda, Tanzania, Kenya, East Africa yose iramuzi. Numwe mu byamamare byakoze mu mwuga wa cinema ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Nimvuga ngo umwiza utagira inenge muze kumenya ko turi kumwe kuri Step Media Network TV. Mimi. Sa. What's up? Sa bitabira ngo iki? Bitabira ngo iki? Basubiza ngo WhatsApp nanone. WhatsApp. WhatsApp man. Uriko fresh? Niko poa. Uriko vizuri? Niko parking kabeho ni danger. Ni danger. Unasema lugha ya Kiswahili? Nakisema vizuri. Not vizuri. Gache. Ya, by'umwihariko tuguhaye ikaze kuri Step Media Network TV. Murakoze cyane. Nari nkumbe kuri Step Media kabisa. Yego. Nishimiye kongera kuba kuri micro za Step Media. Yego. By'umwihariko mbere na mbere urasa neza. Murakoze. Ase warubizi kuri mwiza? Oui. Warora hariko. Ndacyari hano. Ndacyana kuri Step Media Network. Iyo bavuze umwiza utagira inenge. Uba wumva bashatse kuvuga iki? Buri umwiza atagira inenge ninde? Mba numva umenga ni Yesu gusa. Umwiza atagira inenge ni Yesu gusa abandi bose bafite inenge. Jewe naramubonye Yesu. Twarahuye. Mwahuriye he? Impamvu nsize amako karirimbo warumbiye ko umwiza utagira inenge ari Yesu gusa abandi bose twese dufite inenge. Nta muntu n'umwe adafite inenge. Ayishuwa? Yes. Okay, reka dutangire mbanze nkwibarizaho gato. Uravuze ko twese dufite inenge. Iyo urebye kuri kote yawe ubona ari ihe nenge ufite? Ntabwo yobura. Iyihe? None urashaka nivuge wenda ngiye hariyo nakubonyeho. Okay, yimbwire. Ngiye nenge nakubonyeho niyo ubwiza. Pe ufite ukuntu uri mwiza. Ufite ukuntu ushimishije. None waretse kunerisoni. Ufite ukuntu wisekera. Ufite ukuntu wirebera. Nyine ukabona ni ibintu biryoshye tu. Murakoze. Iyawe nenge wizeho ni iyihe? Imana ishimwe. Ni nyinshi. Ni nyinshi bro. Ariko ntukatubeshye. Ni nyinshi cyane. Ikibazo cyo nukubuzemo nimwe. Ariko okay, nabakurikiye Step Media Network TV. Baraza kutubwira barazizi. Baza kutubwira muri comment. Abarabizi. So mbere na mbere tukimara kuguhereza ikaze niki kintu wabasha kubwira mbere na mbere dutangira abakurikiye Step Network Media TV? Icyo nababwira cyambere no kubaramutsa. Yego. Turakumburanye
hari haciye igihe kirekire buriya je maze gukora ibiganiro bitari bike kuri Step Media yego ariko kuri Step Media Network ni ryambere ko ziratandukanye Yego. so ndabaramukije cyane abakunzi ba Step Media Network abakunzi ba Mimi Mireille mwumva yuko ho muri hose ndabahobereye hobe mugorora amaboko duhoberane yego ndabaramukije cyane amaro y'Imana agwire muri mwebwe turabaye ikaze ni karibu kuri Step Media muze iyi ni Step Media itandukanye na Step Media muzi izo biganiro byinshi bitandukanye byiza by'abantu mukunda abo muzi nabo mutazi kabisa iyi TV ni ku mutima nanje ubwanje niho muzuza murambona keshi gusumba kuyandi ma TV so sinzi kari bindi na agent oya biracyari so Mimi Mireille abantu benshi bagerageje kukwereka urukundo kuba gukunda kandi bagushyigikiye by'umwihariko ari nayo mpamvu uyu munsi wa none uri kubahamagara kuza kujya bagukurikirana kuri Step Media Network TV ese abantu benshi bari bakomeje kugenda bibaza uwitwa Mimi Mireille umwe mu byamamare bikomeye cyane mu bastari twagize hani Burundi ariko bari bamaze iminsi bameze nkaho bihugiweho mu bindi bikorwa ese by'umwihariko wari uhugiwe mu biki mu bikorwa abakunzi banje barazi ko ndi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yego mu bikorwa nanone bya filme nk'ivyo banzimwo ni navyo ndimwo kandi byinshi bamaze kuyibona The Promise yego nindi twakarire hari n'izindi tugiye gukora tugiye kubaha nyinshi cyane na kindi kintu gitumye mumbura kenshi nuko ndi mu bikorwa yego imvura duteye oyo uko byanyira kose ntabwo ari iraza ariko mu izina rya Yesu nibisubiyo cyangwa nimburi bucura sindi bucura man yego abantu benshi cyane bakomeje kugenda bagukurikirana bakunze uburyo ukoramo ibikorwa byawe by'umwihariko ndetse harimo n'abantu bagufata ko utari umukinnyi wa filime gusa banagufata nk'umukozi w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ese Mimi Mireille usibye kuba ari umukinnyi wa filime ni muntu kiwundi mu buzima busanzwe n'umuntu asanzwe n'umwana w'Imana ari mu rugendo ruja mu ijuru yego ngwana intambara nk'iz'abandi bose bagwana intambara umukristo wese agwana nizo Mimi nawe agwana yego mbega nyene usibye ubuzima bwa filme ndi umukinnyi wa ndi umwana w'Imana ariko ajya mu ijuru yego hari abantu benshi cyane bajya bakunda mvura yadufashisha tugende tunyagiga turakomeza mu nzu niba biza kutwemerera mutwihanganira imvura iraguye batwihanganira none bamugana reka dukomeze maye ngira ngo murimo murabibona ko imvura itubanye ikibazo duhinduye location tugiye gukora ahandi kuko imvura yo ihisigwa turi mu kiganiro ariko uko byagenda kose byose maza kugenda mubibona reka nze mukurikire turebe ukuntu twabikurikirana maze Marike nawe kuri kamera agende amfasha tumugereho abakunzi ba Step Media Network TV ngira ngo mwayibonye ko twahinduye location bitewe nuko imvura yari tubanye ikibazo mwamubonye Mimi Mireille ko yatambutse mari kwirwa imvura imumereye nabi neza izina ryanje Mimi Mireille yes komeza ariko akantu ka Mireille na gafaransa nyine mba ngerageje kongeramo izina ryanje riri mu gifaransa kumbe ngere nabivuzemo n'ikinyarwanda twe tuvuga Mireille oya Mireille niko kumvikana neza kumva ko nanjye hari uburyo nkaryoshamo kararyoshye ndagafinyoye so by'umwihariko rero reka nongere mbahereze ikaze nanone nyuma yuko twimeye location ngira ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye none hanga reka nkomereze ku iki kintu Mimi uyu munsi wa none uri umwe mu bakinyi bakomeye cyane bamaze kwakirwa ku rwego nakita mpuzamahanga nyuma yuko ubaye icyamamare i Burundi ndetse wajyana hano mu Rwanda sinema nyarwanda ukayifata sorry gatabwo abantu bambonye ndi muri telefone ndi mu mahiganwa yego mahiganwa na ya Irebe best influencer yego bantu banje musengera nzotsinde numva shaka kino gihembo ya award ndayikeneye mu izina rya Yesu muntore mu buryo muntora uca kuri link ya Irebe FM best influencer canke Irebe FM .com ndavuga nawe ko nuko nyene hamuciye kuri iyo link
ucubona urutonde rw'abantu jewe ngira nimero 11 ni muri art et tourisme so ucusonda ku izina ryanje nyene imbere yaho haranditse vote usonze kuri vote bagusaba email gusa maze ushiramo iyo email uco usonda kuri confirmer ijwi uburi impaye yego tubibutsa ko gutora ari ubuntu rero kuntora no ubuntu nta mafaranga bisaba no ubuntu pe murakoze rero ivyo bintu nari ndimwe mu mbabarire cyo warumbagije ku bakozi ba Mimimire ndetse nongera kwibutsa ko wemere kumutora inshuro ushaka bitewe na email ufite muri telefone yawe yego nari nkubajije urumwe mu bantu bamaze kwibyamamare ku ruhando mpuzamahanga ariko navuga by'umwihariko mu gihugu cyawe cy'i Burundi aricyo cyacu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda waragerageje urakora ku mpande zose Bujumbura birafata ugeze no mu Rwanda biremera ibanga niriye buriya byaremeye hano byaremeye cyane rwose ibanga n'ubuntu bw'Imana gusa narindi banga n'ubuntu bw'Imana ndagize Imana ibikorwa byanje ubundi nkagenda mbona byikora nkagenda mbona Imana ishiraho ikiganza ciza ya narindi banga okay ikindi naco ngakora kubera ko Imana iratubwira kora nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu yego rero jewe ndisengera gusa nkaragiza Imana ibikorwa byanje hama ikindi naco ngakora kumumbona ndumukozi ndakora sibyo cyane rwose biranagaragara ndakora hama nkereka Imana ibikorwa nakoze nkayibwira ati papa no blessing uyu munsi wa none sinzi nimba ndibuze kwivuga mu bwihe buryo bitewe nuko hari abantu benshi bagerageza kurwana n'impano yabo kugira ngo bagerageze kureba ko hari intambwe batera igaragara ariko kugira ngo wenda umuntu yifate aturuke mu Rwanda yinjire i Burundi aje kure mu kintu witwa Mimimire kugira ngo barebe babashe gukorana muri projet by'umwihariko waranabigerageje uranabigaragaza ko uri umuntu ushoboye kandi ushobotse nyuma yuko uvuye i Burundi ukajya gukina mu Rwanda filmu kinyemo egahita kubita views miliyoni mu gihe gito cyane ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda abantu benshi bari baje ngo ese ni acting yawe cyangwa se n'amahirwe menshi ugira mu bikorwa byawe ni favor n'ubuntu bw'Imana nkuko nabivuze nta zindi nguvu kuko hari nubwo navuze ndakora hari abakora kunsumvya bakora ijoro n'umutaga ariko ugasanga ya mahirwe nagirwa bo nta ntibariko barayagirirwa rero n'ubuntu bw'Imana pe nta kindi kintu novuga n'ubuntu bw'Imana ni gikundiro c'Imana yes yego kandi ndashimira n'abantu pe nyene Imana irabaha kunkunda gasanga nyene banyumvisemo uyu munsi wa none i Bujumbura dufite abakinyi benshi cyane by'umwihariko igitsina gore okay ntaragera ku iyo ngingo reka mbanze nkubaze kano kabazo iyo urebye ubona ibijyanye no kwinjira mu ruganda rwa sinema mu gitsina gore hani Burundi byifashe gute by the way tureke guchallenginga abantu umwanya turavuga ngo hani Burundi umwanya ngo turi mu Rwanda kikiganiro twe turagikorera mu Rwanda ariko kizoca kuri Step Media y'u Burundi yego rero ubu turi mu Rwanda duchallenginga abantu okay nta kibazo so rero igitsina gore kwinjira muri filme barimo kandi b'intwarikazi bakora yego pe bazi no gukina babahanga cyane barinjira kandi bakabikora neza yego hari ukuntu bajya bakunda kuvuga ko umubare w'igitsina gore kugira ngo babyumve uba muke by'umwihariko ukaba naho n'imiryango cyangwa se famiye zabo zikunze kuba zitira zikababera imbogamizi by'umwihariko ari nk'ukuntu abantu bakomeje kumva ko kwinjira muri industry y'uruganda turimo cyangwa se ya sinema harabifata mu bice byinshi bigiye bitandukanye bumva ko ari uburara bumva ko ari kwangirika ariko harimo nabo bifata ko ari inzira y'ukuri kuko ishobora kugufasha kugera ku iterambere kuri kote yawe ubibona gute n'uburyo bwiza wabisobanurira abantu jo suko ndabibona kuko nanje nabijemo ari byo bivuga yuko abakinyi ba film ari birara cyangwa ujya muri filme ububwiye nyine mu gwe birara ariko je naje muri filme nje guhindura iyo mentalite y'abantu kumva ko nk'akarero nkanje naje muri industry ya cinema ndi umukristo yego ndi umurokore urumva rero navuga ati none ubwo rero ndushambikira bitewe n'amajambo menshi bariko baravuga yego no ndavuga ati oya ndifoko izi mentalite abantu bafise zivaho bishoboka yuko ushobora kuza muri film ufise ingeso nziza kandi ugakomeza ukagira ingeso nziza yego
ahubwo zikarushaho kubera ko ubwo buri cyitegerezo cy'abantu benshi nk'ubu nkanje hari ibintu nakora nkabansenya imitima y'abantu mba ngomba gukora uko nshoboye kose nkaba icyitegererezo ciza mba ngomba nyine gukora uko nshoboye kose mu nguvu nyinshi nyine ngasenga Imana mu ijuru yawe ikazi kamfashe kugira ngo ntagire imitima y'abantu nsitaza just nyine ndabera icyitegererezo ciza hari urunganwe turi kumwe rugomba kunyigira ko ingeso nziza hari n'urundi ruri inyuma yanje abana bari ko bararuka inyuma yanje bagomba kubona mukuru wacu bitwaye gute urumva bakagira ivyamwa byiza banyamurako rero hibambewe kwinjira muri sinema ntuba winjiye mu mugwi w'ibirara oya sinema n'akazi nka kandi kose ahubwo wewe ukuyisemo kubaho ni kubaho uhisemo kubikirara papa kabisa sinema izobigufasha kubera ko ubu uri nk'ahantu kuri televiziyo isi yose ikubona ni ukuvuga ngo ubu nyine intambara ziriyongera ko iyo umuntu ari ahantu wabona ewana intambara ziba nyinshi cyane rero uhisemo kubikirara birakorohera kandi uhisemo no kwitwara neza nabyo ni byiza kuko hari imitima ya benshi hariya uba uri kurakiza uba uri kuravura uba uri urereka inzira nziza utatabyutse kuko abantu benshi cyane bahora bambwira nyine tugufatanya icyitegererezo cyiza hari ibintu byinshi twahindutse ko kubera we kandi atakintu kimwe nagiye kubabwira just ukuntu bambona just ukuntu nitwara yego uyu munsi wa none bitewe n'ukuntu wabonye sinema yo mu Rwanda ndetse ukareba n'iyi Bujumbura wabigereranyiriza gute umuntu utarabasha kuba yagera ku iyo standard yo kuba yaza kureba wenda amenye uruganda rwa sinema mu Rwanda rwifashe gute uruganda rwa sinema mu Burundi rwifashe gute wewe wabimugereranyiriza gute icyambere twese dukora sinema turabakinyi turabakozi hari abakinyi n'abakora sinema twese rero ha mu Rwanda hari abakinyi hari n'abakora sinema ni Burundi hari abakinyi hari abakora sinema so novuga ko byose ari cyo kimwe kuko bose bari mu kazi yawe Burundi turi mu kazi yaba no mu Rwanda bari mu kazi ahubwo ikintu nyine habaho kwigirana ko nk'ubu twebwe i Burundi hari ibyo batwigirako natwe i Burundi hari ibyo dushobora kwigira kuri sinema mu Rwanda kano kantu tugakoze hari ikindi kintu twokunguka natwe i Burundi twafate n'abakinyi bo mu Rwanda cyangwa abantu bakora sinema bo mu Rwanda bati kariya kantu twabonye abarundi bakora ni keza ko gakoresha hari ikindi kintu cyo kuyongera so rero twese nibaza yuko turi mu kazi ariko yaba abakinnyi mu Rwanda yaba abakinnyi mu Burundi yaba nabi Burundi dufite ibyo twigiranako ndagira ngo mbere ya byose ubanze wenda ugire indi message ushobora kuba wagenera wa muntu runaka wari ufite ya myumvire yo kumva ko hari umuntu ashobora kuba yakumira kwinjira muri sinema akumva ko ari ikibazo message ushobora kuba wamugenera n'uwo wabwira n'uwo washishikariza kuyizamo Shaka mbizo ukuri iyo myumvire burya abantu bacayifise yuko hari ibintu abakobwa batokora cyane kuko abantu batumva ibintu kimwe kuba barasizwe barasizwe ubuye abakobwa uziko abakobwa bashobora kuba abamekanisye kera nk'akarero nk'abantu batwara imodoka twumva ko ari nk'abantu b'abagabo bayitwara ariko ubundi abakobwa b'abashoferi mbega nyine ubu ibikorwa nyine byinshi abapapa bakora cyangwa abasore bakora n'abakobwa barabikora kuko nyine ubu turi mu gihe cyo gukora cyane so rero abantu baba bafise iyo myumvire nyine boyihindura abakobwa nabo barashoboye nabo bafise amaboko barashobora gukora kandi uzikora abakobwa usanga hari nk'abadirector badanje umukobwa akandika film akayidirectinga kumirwa rero natwe mutureke dukora turashoboye wowe ugifise iyo myumvire girekere ku mwana nimba ubona afise impano wa muvyeyi we mureka kore ejo nejo bundi uzobona umusaruro w'ivyo ariko arakora kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nayitangura ryanje ryo barito amaherezo rishobora kwaguka cyane shobora kubitangura ubona umenga n'ubusazi cyako numenga nta namwe bizongeza ariko nagera imbere bikantunga bigatunga n'umuryango wanje uyu munsi wa none ndashaka wifate nk'umujaji ku giti cyawe impamvu mbikubajije nuko nyine nzi kuri umukinyi wo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga ndagira ngo byibura udushushanyirize ku giti cyane nabikubajeho wabivuzeho ariko ndagira ngo byibura utange nk'amanota ukurikije sinema y'u Burundi
n'iyo mu Rwanda, filime zaho n'izo mu Rwanda. Mu Rwanda baha amanota ngahe, i Burundi bahereza amanota ngahe ku bijyanye n'imikinire ndetse na directing? usanga ngo nje mu gihande cy'abajaji cy'umujaji kandi ntari umujaji. Yego nanjye nimho nabwo atereka nkugire nk'umujaji. Ntibishoboka. Sishobora kuba umujaji. Hose turakora. Mwese mukora kimwe. Ya Burundi turakora pe. Kandi yaba ku directinga gukina turabikora byose. Ko amafilime yacu murayakunda. Cyane pe nukuri. Ko turabibona. Haba no mu mafilime yo mu Rwanda nabakozi ku rwego ntushaka ngenda bikubwira ko turabakunda. Yego. Na mpamvu no musi ndi hano ndi gukinira hano iwanyu. Yego. Rero ahantu hose turakora turi kukiva imbega. Habwa abafana abantu baturaba nibo bo tujudginga nyene bakaduha amanota. Se mu Burundi no mu Rwanda nihe bakora cyane kuco cyonzi nikimwe niko twese dukora. Yego. Urumwe mu bantu bagiye bategura filime nyinshi, hari yari imaze yitwa Shira mu Nda, maze iminsi wari umaze iminsi uri gukora. Shira mu Nda yivuge neza papa. Yitwa Shira mu Nda. Yego. Wakoze filime nyinshi zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi wa none uri kubarizwa mu gisate cya filime kenshi uri gukorera mu Rwanda. Abantu benshi baribaje ese Mimi Mikhaye wacu byarahindutse akaba yari muri ibikorwa byiwe. Nari kukubaza ku kijyanye na filime yitwa Shira mu Nda. Binagaragara ko episode yayo nimwe muri filime zarebwe cyane ku byo episode yayo ya mbere ndakeka imaze nk'amezi nkane yari imaze kurebwa n'abarenga 460 n'imisago. Yego. Abantu benshi bakibaza ngo ese uyu munsi none kitari gusohoka byagenze gute? Season ya mbere yagarukiye hajya. Yego. Ariko Imana ifashije ikamana n'amafaranga. Nzokora season ya kabiri kuko story ntiyaheze. Yego. Uravye story ntiyaheze ahubwo haheze uburyo. Uburyo nibwo bwambanye bukeya nyene birangora kuyibandanya. Ariko mu byukuri ni filime yakoze ku mitima abantu benshi. Ni filime yafashije imitima y'abantu benshi, yahimbuye imitima y'abantu benshi. Yego. Niyo mpamvu niyo nsenga Imana ngo fasha mu mafaranga yo kuyibandanya. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bibaza ku bijyanye n'agatubutse cyangwa se agafaranga kinjira muri sinema bitewe nuko by'umwihariko witwa Mimi Miley wamaze kuba mpuzamahanga. Buriya ngo ntabwo bumva ko umukinnyi ashobora kuba yanyuzamo akaba yanatega indege mu ngendo runaka. Baribaza ngo ese filime zaba zirimo amafaranga kuko nkuko babivuga cyangwa se ni ibintu umuntu akora kugira ngo afashe rubanda nyamwinshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Sinavuga ko filime itarimo amafaranga kuko wambaza none ukora iki? Kandi nanje sanzwe nkora film. Yego. Niyi ntunze ningaburira. Ningaburira n'umuryango wanje. So film irimo amafaranga ahubwo kugira ngo ushike kuri amafaranga ari muri film. Yego. Bisa kwa warihanganye. Waragenza amaguru urugendo rero udafise na bisi. Nyine warahangayitse tu. Ariko hari n'ababishika ko batahangayitse cyane. Ubu ni Mimi nyene nje kugira ndonke n'ibihumbi 10 bivuye muri filime nabanje guteseka. Yego. Ariko nyene ndihangana ndavuga ati focus ni kucyo nkunda gusa. Ni kuri kano kazi ko n'ibintu nyene niyumvamo nyene nkunda cyane. So rero filime irimo amafaranga ahubwo kuyagera ko bisaba kwihangana kandi ibintu byose ni ukwihangana. Bitihanganye uvunika va n'umurimyi yagiye kurima ntaba yasezeranye n'imvura ngo izogwa ryari. Aragenda akarima agatera imbuto ziwe atazi ngo zizomera, atazi ngo zizohera mu kuzimu, ariko akizera yuko agiye gutera ibiharage kandi igihe kimwe kizogera akajya gusoroma ivyamwa byavuye muri ya mbuto yatera. Rero no mu kazi kose birasaba kwihangana. Gukora kino uyu munsi kumbura nikiro kirangaburira nikwe nta kintu kimwe mbona meko kiranyinjiriza ndiko ndaruhira ubusa. No umuntu wese ari karakora ntabari kararuhira ubusa. Yego. Uruhira ubusa so ari karakora. Aya uruhira ubusa nujya umuntu aryama akaza avuga ati muri Bibiliya handitse abikunda ibahera mu itiro. Yego. Imana atubwira dukore ariko iyo udakoze homa wicariye ntibizo gusanga aho wicaye. Yego. Rero nigyaje umuntu bati dukore hama duhamagara Imana ihezagira imirimo y'amaboko yacu. Yego. Yego. Mimi abakunzi ba Step Media
Network TV ndetse n'abakunzi bawe muri rusange benshi bikunda kubacanga ndetse bakanakwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko yuko iyo barebye physical appearance yawe cyangwa se imiterere yawe uburyo utema ukuntu abantu bakubona iyo bakubona kuri social media ndetse nabo muhura amaso ku maso bakunze kukubarira mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Hari abibaza ko ushobora kubura umuririmbyi wa gospel bitewe n'ukuntu babona witwara, hari n'abandi bakureba bakakubona mu buryo bw'uko ushobora kuba wabamo pasterine niko bivuga, umukozi w'Imana mwiza uvuga agakiza uvuga ubutumwa, ndetse n'abantu benshi cyane bagenda babyibazaho. Wowe kuri kote yawe nyirizina icyo gice bibazaho wakibasobanurira gute? Cyo kibazo mbaje gikomeye. Icyambere sindi umuririmbyi. Yego. Ariko ndakunda indirimbo, sindi umuririmbyi ariko ndi umufana w'indirimbo. Yego. Mpana ndibaza ko ari je mufana wa mbere w'indirimbo. Ko nkunda indirimbo cyane. Nzi icyo zimariye n'icyo zamariye. Yego. N'icyo zizomarira. Kuko burya ubutumwa mu ndirimbo harimo ubutumwa burebure cyane. Yego. Uzi ko nshobora gusoma ijambo ntirimfashe bitewe n'ukuntu merewe muri uwo mwanya, ariko numva indirimbo ikampembura n'ukuri abaririmbyi mwubahwe. Imana ikomeze bakoreshe ibyo butwara, Imana ikomeze basiga amavuta, ibahishurira ahubwo nyine ibyo mukwiye kuririmba biza guhembura imitima yacu kuko muradufasha. Icyo nakishuye bari ko nyine nshobora kuba umuririmbyi nawe yanajwe ndaronka. Oya ndashaka kubyira akaririmbo kakukoza hafi gato waturirimbiraho mu buryo ukundamo indirimbo. Yego. Kinaka indirimbo mazibise numviriza ko ntazizi neza. Ndibutse. Iyo wibutse rero twanagiye. Hinge. Yego. Iyo wibutse. Iyo nibutse. Uko recording. Ako wibutse? Ya mane niko recording. Ako wibutse niko turi gushaka. Nyine indirimbo nyine nkunda cyane, ni nyinshi cyane kabisa. Indirimbo nkunda ni nyinshi cyane. Iyo numvirije no musize numvirize ejo canke iyo numvirije no musi nkayisubizamo inshuro ibihumbi biterwa na message mba ndiko ndakira muri yo. Hari mazi imisi numvirize nyine ya Papi Clever Docas, yo nkunda kwimva kiro nyinshi. Ya Vestra Docas. Ya Papi Clever Docas. Yego. Ngira ngo n'abavyozi Messi ifise ngira nayanje. Urukwirebye vyizi. Ngira ngo naramwiboneye, narakwiboneye. Rero nako ndiyumvira Imana we. Narakwiboneye. Nyine niyo tu bite byawe. Ni sawa. Waranyiboneye? Apana wewe. Yego. Narakwiboneye Papi Clever Docas. Niko kakurimbo kakunyura ku mutima. Hari n'indi vuga impamvu z'ibifadika. Nkunda cyane ndayikundana cyane. Iciza c'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimwe, nakuye amaso ku by'isi ndayerekeje ku biri hejuru, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfise impamvu z'ibifadika. Ni nyinshi cyane, ndi umufana w'indirimbo. Ufise impamvu zibifatika. Byiza cyane. Icyo cyari kibazo kimwe. Icya kabiri abantu baribaza ngo ese ntabwo ushobora kuba one day ushobora kuzashinga urusengero nk'uko abitwa babahafasha neto mu Rwanda barushinze nabavuye muri sinema. Uyu munsi wa none Mimi Mireille we ntabwo ashobora kuba yazashinga urusengero umunsi umwe bitewe n'ukuntu avuga ubutumwa bugera kuri benshi. Bavara afise urusengero. Yego. Kuva ryari? Ararufite rwose rukorera kuri murandasi. Sinabyo narinzi ko mutari bwambwira onje kumusura mu rusengero. Tuzagera nayo. Harahari rwose. Nabyo narinzi oya nta rusengero nshinga. Oya ahubwo ikintu mura numva nyine niyumva mo nshaka kuzokora. Nyine nifuza kuzo mu evangeliste. Yego. Ariko nanone nkagaruka nkibuka isengesho nasenze. Habyira Imana Jesse shaka nyine kuzo wa mu evangeliste agenda nyine ashaka guhagarara mu rusengero akavuga ubutumwa bwinshi. Ubutumwa bwa mbere nyine nifuza kuzobwira abantu ni jewe.
jewe ubwanjye nje ngomba kuba ubutumwa bwiza ku buryo Cucu ashobora kundaba akaraba ingeso zanje akavuga ati atani ijambo na rimwe ndamubwira agahinduka akavuga ati Mimi ndavye ukuntu umeze ndavye ukuntu witwara ingeso zawe nyene zatumye mbwira kubera iki witwara uko ni ikihe kintu kibigukoresha nyene ugahinduka atani ikintu na kimwe nkubwiye just gusa kumbona nyene jewe nje ndifuza kuba ubutumwa bwiza gusumba kuzovuga ubutumwa bwiza cyonze cyo no kora muri igitabo cy'icyo gisobanuro kuko no muri wahinduye abantu benshi natwe twarahindutse nanjye nahindutse kubera wowe ako kantu babanze banakamenya so ni byiza cyane Mimi dusoza ikiganiro agira ikindi kintu cyangwa se message yindi wagena bakurikiye Step Media Network TV kujya dusoza ikiganiro kandi nagushimira cyane ko wabanye natwe narakoze cyane nubwo twagize du challenge twishi abantu nibo bimenye ariko twagize du challenge twishi tuzongera ikintu nobwira abantu cyambere hari abantu benshi cyane bambwiye ngo umwaka utarahera ngo barakeneye igindi gikwaci wanje yite bagenzi ntibyoroshe ndiko ndagitegura ariko nyine ngenda mpora ndu challenge twinshi ariko nyine kubera Imana bizokunda jewe nizerera mu Mana iyo mbona ikintu ndiko ndagikora kikanka ukati okay sinzi impamvu iko kiranka ariko ejo gishobora gukunda rero mwihangane gatoya kandi munansengere nkunda kubwira abantu bankunda ngo bansengere tukisengesha ntigera ripfusa cyose amajambo yose woshaka kuvuga ashobora gupfusa pe ariko ikintu cyitwa isengesho ntigifubusa ushobora gufuka ahantu ukavuga ati Mana girira neza Mimi umuhu buryo gukora ibikorwa akora biradufasha rero genda umuhu buryo iyo sengesho rikagera ku Mana ikazi kankorera ibitangaza nkazobona uyu mwaka utarahera ndabatayemo ikindi gikorwa so rero ikintu cyo kinobwira abakunzi banje mwihangane gato ariko kandi murabona ko ndiko ndakora kuri My Story TV niho ndiko ndakorera hano kandi Imana ihumugisha mwinshi cyane boss wanje Kiraman niwe ari karankoresha nimugire ikibazo ndi mu Rwanda meze neza nta kibazo na kimwe fise boss wanje nyene nta kibazo meze neza ndaryama meze neza so rero Imana imumugisha cyane niwe yanzanye muri kano kazi hano ndi mu Rwanda ndi hano kubwiwe kubwa Kiraman ego amashuguro menshi mu yamumpere afashe neza umukobwa wanyu barundi kazi mu mwamashugo yiwe afashe neza nta kibazo mfise hama ikindi naco nababwira nuko mworaba filime yitwa Akamona igiye kuza guca kuri GN Films kwa Sabasi mugende vuba cyane intangira heze mwarakoze kubana natwe mu ntango ariko kandi tugiye kuba indi filime yitwa Akamona Akamona rero na Akamona yakorewe i Burundi izokorerwa mu Rwanda yongera ikorerwe no muri Amerika yo Sabasari amashugwe menshi kuri Sabasi nziza ari mu kazi mugende muri na filime irikica kuri BMT Buja yitwa Agatsirikwa Ntigahere papa agatsirikwa ntigahire gira umu ex wawe ati agatsirikwa ntigahire kuko iyi filime iriko irakora ku mitima abantu benshi nanjye ndimwo wa musore ufise umu ex akaba ariko aragutesha umutwe cyangwa akaguma umenga wogenda ukamugarukira hanjye chunga sana niko cyavuze sinzi ko ariko babivuga chunga sana niko babivuga cyo gasanga umuntu w'umugabo wani yarubatse afise umwegise bagikwegana akona agatsirikwa ntigahere chungwa sana bakobwa mugifise wangu mwakundana kera mwamara kugenda mugifise abandi agatima haguma gaterera kuri wa mugise yawe wa mwegise wawe niyambarire byanze chunga sana abantu baba exe mufise mugende mu makure mu mutima mubandanye n'ibyo muri mwo nibura umukobwa wubatse bandanye urugendo rwawe kumana no mugabo wawe ibyara exe ibagira mukobwa kubera ko ni ntambara papa ni ntambara ibintu by'aba exe ni ntambara iyi filime ariko iyi filime we ndayibatuye mugende kuri BMT Buja rero nuko namakuru nobaha nyene BMT na GN na matimu yanje na matimu yanje rero hamwe
nyene ni imiryango yanje tu BMT niyo yamvyaye nkomeza gukurira muri GN nabo bara nyine ni imiryango yanje n'abavyeyi banje so tugende du filme nayo Heartbeat mwakunze yaraheze ariko tuzobaha na season ya kabiri yego mimi wanyu niyicaye nshatse mu musengere nakazi kenshi izino filme nazo ndiko ndakora ino zaraheze The Promise na Karire zaraheze ariko kandi vuga ngo kandi tugiye kubaza n'indi filme mana we ni nziza nimubona ndabambwiye ati hari filme nshasha ngiye kuba yanditswe nanje na Muco Inarigera papa nabishye novuga sinkunda kuvuga ikintu kitarasohoka ariko nyine nisohoka namwe muzoyibona so nivyo bintu bisigaye genda mukore subscribe kuri Step Media Network TV muzombona keshi ngira ngo babibonye na logo y'imyambaro wambaye Step Media Network nambaye ubwambere nambaye umwambaro wa TV kabisa Step Media ku mutima yes irahari ku bwawe irahari ku bwacu irahari ku bw'umuntu wese ni njyewe ni wowe ni twese kuri Step Media Network TV icyo gukora murakizi ni subscribe no gusharinga ibiganiro bizoberacha kuri Step Media ndibizi neza yuko nzoshimira hanyuma God bless you Mimi asante sana ya asante bisura gute ko mu cyongereza bango you are welcome iyo bavuze asante sana njye mpamwe ngo urakoze cyane yego ndabyumva nawe tunsubiza ngo asante sana nyine nanjye ndakoze asante sana nawe nimba nakugenda amazi so arakoze cyane Mimi Mireille njye nari professeur Cyucyu kuri TV cyangwa se kuri mikoro za Step Media Network TV icyo usabwa nta kintu ukanda subscribe like share ndetse na comment mu bigano tuyadukura umunsi ku munsi wemerewe no kwisharinga abandi ciao ciao